Bakunzi ba Just Start TV turabasubiza, twizere ko mwaramutse neza, twizere ko weekend yanyu muyitangiye neza. Turi kuwa gatandatu ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa gatatu 2025, aho tuje kubagezaho update yo muri iki gitondo cyangwa se amakuru amwe namwe agiye ahari nkuko tugenda tuyabagezaho. Mu ngingo z'ingenzi rero turakubwira ko umugambi wa Tshisekedi wo gutera u Rwanda atari uwa none, kuko yawutangiye kuwutegura muri 2021. Turaza kubirambura. Ikindi kandi M23 yamaze gushyiraho abayobozi ba Kivu y'Amajyepfo, abo nabo turaza kubakubwira muri iyi update yacu. Andi makuru hari nuko ku mupaka w'u Rwanda na Kongo hagiye kwerekanwa cyangwa se M23 igiye gutanga abasirikare karundura, abasirikare bakomeye cyane bahoze bari mu mutwe wa FDLR, bakaba bagiye koherezwa mu Rwanda batanzwe na M23, akaba ari abasirikare bafashe mu matekwa. Ibyo nabyo turaza kubikugezaho muri iyi update yacu. Kanda subscribe kuri wowe utarayikora, uduhe subscribe kuri no channel yacu, hanyuma kandi nawe wayikoze ukomeze kuba natwe mu biganiro byacu nkuko tugenda tubikugezaho. Reka dutangire gutya. Je vais réunir les deux chambres en congrès, comme me le recommande la Constitution, et je vais leur demander l'autorisation de déclarer la guerre au Rwanda. Je le dis et je pèse mes mots, parce que je suis même prêt à cela. Et aujourd'hui, on n'a même pas besoin d'envoyer des troupes au sol au Rwanda. De chez nous, nous pouvons atteindre Kigali. Nous allons faire la guerre au Rwanda et nous l'annexerons comme la 27e province de la République démocratique du Congo. Uyu yari perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Felix Tshisekedi, ubwo yatangazaga mu by'ukuri mu ruhame, atangaza ko agiye guteka cyangwa se agiye gudekara cyangwa se agiye gutangiza intambara ku Rwanda. Hadaciye iminsi na mikeya, hadaciye iminsi myinshi rwose, uyu minisitiri w'ubutabera nawe Constante Mutamba nawe abisubiramo, aravuga ngo bagiye gutangiza intambara ku Rwanda. Umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane General Ritad Kabarebe General James, ubwo yaganiraga n'imitwe ya politike mu Rwanda, ubwo yaganiraga n'abagize ihuriro ry'imitwe ya politike mu Rwanda kuwa 25 mu Gashyantare uyu mwaka, uyu munyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ndetse n'Ubutwererane General Ritad Kabarebe James yavuze ko umugambi wa Tshisekedi wo gutera u Rwanda amaze igihe awutegura. Yabivuze muri aya magambo ati, byageze muri 2021 Tshisekedi ati, ngiye gushaka igisubizo cya Kivu, ngiye gushyiraho ibihe bidasanzwe, ibihe by'intambara, akuraho abayobozi bose baba basivile muri Kivu, guhera kuri ba guverineri bose abasimbuza abasirikare, abantu bayoberwa ibyo ari byo. Naho we icyo yateguraga intambara, ibyo yise kuzana amahoro muri Kivu, we yateguraga intambara. Muri uwo mujyo Tshisekedi yakomeje kuribwa asanga atari amakuru agomba kwihererana, maze ahitamo ko byaba byiza uwo mugambi mubisha we awushyize ku karubanda. Ngira ngo nabyubaka ubwo yiyamamarizaga kongera kuyobora Kongo muri 2023, Tshisekedi yivugiye ko agiye gusaba uburenganzira abagize inteko ndetse na Sena mu gihugu cye bwo gutangiza intambara ku Rwanda. Umugambi yavugaga rero ko uzanamworohera kuko bitazamusaba ko yohereza ingabo ku butaka bw'u Rwanda, ahubwo ko mu gihe ari muri Kongo yarasa mu Rwanda. Ibyo nkaho bidahagije, yasanze agomba no kwifashisha Somambike we Ndayishimiye uyobora Burundi ko ngo bakomeze gushimangira umugambi we ku Rwanda. Mu kiganiro yagiranye n'urubyiruko rusaga 500 Kinshasa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu ntangiriro za 2024, Ndayishimiye yarubwiye ko bazakomeza urugamba bafatanyije na Kongo kugeza n'Abanyarwanda batangiye kotsa igitutu ubuyobozi bwabo. Mu mvugo ye Ndayishimiye yagaragaje ko yiteguye gutanga umusanzu mu guhirika ubutegetsi bw'u Rwanda mu cyo yise kubohora urubyiruko rwagizwe imfungwa ndetse isa niyunga cyangwa se bimeze nk'aho ari kunga mu rya mugenzi we wa Kongo Felix Tshisekedi, wagiye agaragaza kenshi ko arajwe inshinga no gukuraho ubuyobozi bw'u Rwanda. Karundura y'uyu mugambi cyangwa se gushyira mu bikorwa uyu mugambi wa Tshisekedi nabo bafatanya kwari ukwegereza intwaro umupaka. Nyuma yaho M23 yirukaniye muri Goma ingabo za Tshisekedi nabo bafatanyaga bose, havumbuye intwaro karundura cyangwa se intwaro zikomeye cyane nyinshi zari zirunze mu birindiro by'izi ngabo hariya mu mujyi wa Bukavu. ngira ngo murabireba ku mafoto aho izi ntwaro zari zirunze hariya mu mujyi wa Goma, nta kindi cyari kigambiriye ko kugira ngo zizakoreshwe mu gutera u Rwanda.
hanyuma rero Tshisekedi n'abambari be urumva ikiriho cyo nuko umugambi wabo warapfubye, ariko kandi bakomeje kugenda batembera cyangwa se bagenda bashakisha ahandi bamenera, ariko umugambi wabo muri rusange ukaba warapfubye. Andi makuru rero twakubwiye nuko muri rusange amakuru ahari nuko Ventura yo yamaze gutangaza ko igomba kwataka umujyi wa Uvira ndetse nawo ikawubohora. Igitutu kikaba cyabaye cyinshi cyane kuri Perezida Ndayishimiye, aho ku munsi w'ejo yatangiye kuvuga ko noneho akeneye ibiganiro na leta y'u Rwanda, ariko ukaba wakibaza ngo ese ibiganiro akeneye na leta y'u Rwanda n'ibiganiro bimeze bite ko ntacyo apfa na leta y'u Rwanda, ubundi arashaka ibiganiro na leta y'u Rwanda gute? Akaba rero ari ikimwaro gikomeye cyane atangiye kugira, ubwo atangiye kuvuga ko ngakeneye kuganira na leta y'u Rwanda. Mu by'ukuri akaba ari igitutu gikomeye cyane kiri mu Burundi, aho Uburundi bumerewe nabi ku buryo butoroshye, kuko ingabo za M23 nizimara kuba zimaje kubohora umujyi wa Uvira ndetse na Uvira yose muri rusange, Uburundi burajya ku gitutu, kuko nkuko byagiye bitangazwa ubwo ejo bundi Colonel Nanga yarari mu mujyi wa Bukavu, hagabwe igitero gikomeye cyane gihitana abasivile benshi bageze kuri 13, abandi hafi bagera muri 72 barakomereka mu buryo bukomeye cyane. M23 ikaba yaratangaje ko itakihanganira gukomeza kurebera ubuvugizi bwa nabi, ikaba yiteguye gukora igishoboka cyose kugira ngo ababigizemo uruhare bose babiryozwe. Muri abafashwe rero, abakekwa cyangwa se abafashwe bari gushyira mu bikorwa uyu mugambi, hagaragayemo n'abasirikare b'u Burundi. Ibi rero bikaba ari igitutu gikomeye cyane kuri Perezida w'u Burundi, kubera ko nawe aravuga ati irinta isaye yari yose M23 ishobora kuba yanyataka. Ni nayo mpamvu yatangiye kugenda agaragaza ko kuko mu kiganiro cye yavuga ko ngo u Rwanda cyangwa se nako Congo yaganira na M23. Reka tugushyire mu icyo kiganiro gatoya ubanze ucyumve. Jusqu'à ce jour, le Burundi reste ouvert au dialogue avec le Rwanda pour une issue favorable aux deux parties. Ko twabikubwiye rero mu ntangiriro z'iki kiganiro twakubwiye ko M23 ku munsi w'ejo tariki ya 28 yamaze gushyiraho abayobozi ba Kivu y'Amajyepfo, aho umuyobozi wa Kivu y'Amajyepfo yagizwe Monsieur Birato Rwihima Emmanuel, hanyuma akazaba yungirijwe na Dunia Masumbuko Bwenge, azaba ari guverineri ushinzwe ibijyanye na politike ndetse ubuyobozi ndetse n'ubucamanza, hanyuma kandi cyangwa se n'ubutabera, akaba azaba ari kumwe n'ubundi n'uwitwa Monsieur Gishinge Gasinzira Juvenal, azaba ari vice guverineri uzaba ushinzwe ibijyanye n'ubukungu ndetse n'iterambere. Abo rero akaba ari abayobozi M23 yashyizeho ku munsi w'ejo bazaba bashinzwe cyangwa se abazaba ari abayobozi ba Kivu y'Amajyepfo. Twasoza tutakubwiye ko ku mupaka w'u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hagiye guhererekanywa bamwe mu basirikare bakomeye bo muri FDLR. Ni abasirikare bafashe matekwa na M23 mu kanya mu masaha ari imbere. Tukaza kugezaho ayo makuru mu buryo burambuye tukwereka abo basirikare ba M23, abasirikare M23 yafashe, abasirikare bari muri FDLR. Murabizi ko FDLR ni umutwe witwaje intwaro wasize ukoze amabara, wasize ukoze jenoside yakorerwaga abatutsi mu 1994 ugahungira muri Kongo, ugashyigikirwa ndetse ugaterwa inkunga na leta ya Kongo. Abo basirikare rero bakaba barafashe batekwa, bakaba bagiye kohezwa hano mu Rwanda. Iyo video cyangwa se ayo makuru tukaza kuyakugezaho mu buryo burambuye. Reka rero nkwifurize gukomeza kugira ibihe byiza. Andi makuru turakugezaho mu kanya, nkuko bisanzwe wowe ukomeze kubana natwe hano kuri Josata TV, unakora subscribe kugira ngo ibiganiro byacu bibashe kugenda bikugereraho ku gihe.